Gözün jagılsa şamday Kantip sağa koyup mun barbay Sügün üçün dünya bütün Keremet kanday Kol karmaşıp baktığa barbız Koşkan atay kağılgan jambız Batıp munga Kantip murda Yaşadık жалғыз Erkelep ak buluttan nege жаштамады Эки жүрек табышканда жаз башталат Бийик учат махаббат кушка айланып Биз экөөбүз кошканат Сагынычтан качамын кайда Сага карай шашамын кайра Сүйбөгөнгө күйбөгөнгө бар бекен айлам Жамгыр жаса койбогум келбей Жалындаган жан барбын мендей Карамына караныңа толкудуң көлдөй Эркелеп ак булуттан неге жаштамат Эки жүрөк табышканда жаз башталат Бийик учат махаббат кушка айланып Биз экөөбүз кошканат Эркелеп ак булуттан неге жаштамат Эки жүрөк табышканда жаз башталат Бийик учат махаббат кушка айланып Биз экөөбүз кошканат Элесиң жүрөгүмдө дайым сакталат Эки жүрөк табышканда жаз башталат Бийик учат махаббат кушка айланып Биз экөөбүз кошканат Алла Таалам энчилеген атени биз эркин берген Асылым ай нурундай бактыбызды мен тилеген Ак сүйүүнү солотпадык бар сезимди толуктадык Нике буйруп жан эркенбай жөндөн жөн биз жолукпадык Рахмат сага ыраазымын мен бактыма Күлгүн жаштым күн тери тартууладың бакыт мага Рахмат сага жарык берген нур жолунда жүрөгүмдө өзүм жолун таптым бир болууга Рахмат сага Жанырым сен, күн нурундай жарыгым сен Кайгы күлкү тең бөлүшкөн жашоодогу жарымым сен Шылдыраккан өрөгүм сен Арзып соккон жүрөгүм сен Бакыт балын бирге таткан бул дүйнөдө түгөйүм сен Рахмат сага ыраазымын мен бактыма Күлгүн жаштым күн тери тартууладың бакыт мага Рахмат сага жарык берген нур жолунда жүрөгүмдө
сага, рахмат сага. Ыразымын мен бактыма, күлгүн жаштын күн тери. Тартууладың бакыт мага, рахмат сага, жарык берген нур жолунда жүрөгүмдө өзүң жолун таптың бир болууга, рахмат сага. Assalamualaikum kutmaniyim, toygoda kutuktoo üçün jayga keldim. Үйüne meyman gelse Жанаттын бай, поросына мал калтырбай сойгон элим. Арбаңызтара калпага отолой бийик болгон, ак жолуго мусулманчылыкта ийик болгон. Аркакы замандаштар, кадырмандар жаштар, бүгүнкү Айбина кызыбыздын кыз узатуу тоюна куш келипсиздер. Арманыстар, саламатсыздарбы, адактуу агалар, энелер, айтор бүгүнкү тоюбузга келген кадырлуу меймандар. Бүгүн буйруса той элери жакшылык кылып, баарыңыздарды чакырып, кыргызды бир жакшы сөзүнө таянышып, адам тапкан мээнетти элдин ырыскысы бар деп, өздөрүнүн тапкан мээнетин, сиздердин ырыскыңыздарды дасторкон үстүнө коюп, кыргыздын бир жакшы салты менен өзүнүн алтындай болгон Альбина кызын турмуштун даңгыр жолуна узатып турган чагы. Ардактуу меймандар, бүгүнкү кыз узатуу земебизге куш келипсиздер, агадан коюңуздар, айгыңыздар. Барбаңыздар. Ар бир инсан өзүнүн жакшылыгын кылганда бир жакшы бир максат коюп экен. Менин эң жакын адамдарым менин туугандарым. Мына ошол инсандар менин жакшылыгымда тең бөлүшүп жанымда отурса деп. Менин ошол жакын адамдарым тоюмда ойносо, бийлесе, тойлосо дейт. Араттуу меймандар, бүгүн той ээси Үмүт агамыз жакшылык кылып, өзүнүн эң жакын адамдарын чакырдык десек биз жаңылышпайбыз. Чөдегенеги ага эмесе биз тоюбузду баштайлы. Ардактуу меймандар, бүгүнчүлүк болсо, ордуктардан бир азда туруңуздар. Анаганыңыздар аябастан чабыңыздар, анткени күйөө баланы пайгамбар өзү сыйлагандай. Бүгүнкү тоюбуздун ханы десек болот, бүгүнкү тоюбуздун бийи десек болот, айтор эң мыкты жигитибиз десек да болот. Ана десе сиздердин бул жабыңыздар астында гана келиңиздер меймандар, ордуктардан турабыз, анаганды чабабыз. Биздин мыкты жигитибиз Мирбек мырзаны той карабызга тосолалы, өзүнүн 40 чоросунун негизинде. Кана келиңиздер меймандар, алган чабыңыздар жигитибиз келет. Күйөө балабызга сый урматтуу бир дагы бир дүркүлөт кол чаап бериңиздер жигитибизге. Рахмат болуңуздар. Баарыңыз билгендей эле Альбина кызыбыз
görüp жүргөнбүз, таныш жүргөнбүз, айтор сүйлөшүп да жүргөнбүз. Бирок кызыбыз эң сулуу айым, жана кызыбызды жакшылык кечебизге тосо алалы. Маданияттын мыкты кызматкери Елизавета Тимирович экебиздин кыз узатуу ыры менен биргеликте тойубузга Альбина кызыбызды тосо алмакчыбыз. Кара меймандар алган чабыңыздар. Бара жүрден бақта, ақыл есту, ыйманду, ырыс кешікту, берендерде болсын. Жарығым, жарқылдақ еселеге, бабесі, оғымнан жетелеге. Бой жетіп, тұрмышқа қадам басты. Қыз елең, кечелер келеге. Жаңғызым, қош ене қошаман, жар болған түбілік жашаған. Жарыңдың ұрпағын тулаған, ұрматтан қадырлап сыйлаған. Ай қызым, бара ғой боламан, әрдайым қайын жұрт сыйлаған. Үй-бүлік чоң сақтаған, елім бол қайнерің мақтаған. Соқтады, жүзімнен қарады, тағдыры ушындай қыз баланы. Ақ бешік тербетіп нәсібесі, билесең енеңнен бүк дамалы. Бағына тамшанып таңдай қақчы, енеңе судайсың балдай бачы. Ал бештен өстірген перзентіңді, бақыттысың тапқаны қандай жақсы. Жаңғызым, қош ене қошаман, жар болған түбілік жашаған. Жарыңдың ұрпағын тулаған, ұрматтан қадірлап сыйлаған. Естелеген еліңде, еркелеген өміргі, қадам таштап барасың, бауырдан еліңде. Бара ғой боламан, сыйлаған. Түбілік чоң сақтаған, елім бол қайнерің мақтаған. Жаңғызым, қош ене қошаман, жар болған түбілік жашаған. Жарыңдың ұрпағын тулаған, ұрматтан қадірлап сыйлаған. Жар болған түбілік жашаған. Қолчалар. Çok rahmat. Үміт айшытауызда жырашын әлі Эльмира ешінебізді бұл жаққа шақырып алды. Ардақты меймандар, бұл инсандар қайсыл жерге қызын берді екен? Кімдің үй бүлесіне берді десеңіздер. Біздің қадірлі қодағы ежекемізді бұл жаққа шақыралы. Ол ұрматты Мербек Мырзаның атасы Учқон құдағызды жанашырлы қодағы ежекеміз Нұржамал ежекемізді бұл жаққа сөзге шақырамыз. Той баштауға шақырайлы қана келіңіздер. Ұрматты боласы өктір. Қодағы келіңіздер. Шоң рахмат қадір меймандар келіңіздер. Елері бізден Үміт ағауызға қол шағып беріңіздер. Микрофоныңызды тойдаш беріңіз. Ассалаумағалейкум, урматтуу ушул тойдун қонақтары. Биринчиден ушул кызыбыздын Альбина кыз узатуу тойуна куш келипсиздер. Жана ошондой эле айтып кетерим, ушул кызым менен күйөө балам
чын денсаулық, uzun ömür, şeksiz vakit. Şu gelecekte ne kalıp ne tilese oşa masatlara jetsin. Biz bardıq oşağa başlayabız. Жана ошондой ушул жерде келген конокторушул бүгүнкү тоюбузга мейман болуп, эс алып ойноп кетиңиздер суранабыз. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Тойдук болсун дейли. Кадаттуу меймандар, келин келди дегенде эле эң алгач кайнатасы үйнөткөн. Менин ысык чайым келди деп, ысык наным келди деп, үйүмө кут береке ырыскы келди деп. Ар бир инсан өзүн оолун үйлөп жатканда бир жакшы бир максат коюп экен. Менин үйүмө чынында жакшылык алып келчү адам келсин. Менин үйүмө кут алып келчү адам келсин деп. Буйрса бүгүнкү кодабыз Мирбек мырзанын атасы Учкан агабыз үйүнө келин алып, жакшылык алып, жалпы эле журттун алдында кодасына колду куруп, жакшылыктын үстүнө келип турган чагы. Араттуу меймандар, буйрса Альбина кызыбыз мына ушул үй бүлөгө бүлө болуп барат. Бир ага канча койсоңуздар Учкан агабыздын үй бүлөсү үчүн кара келиңиздер. Кодабызга той кут болсун, келин кут болсун деп. Той кут болсун ага келиңиздер. Адырашыңыз. Birden bunu bir geldiğim Albina'na bizim ne soğuk hareketim bütün ömür çeksiz vakit karmaşan bollar üzülmesin ardayına bilgi olsun diye bu da sizlerge bakmasın çabuk toyun vakti olsun diyeceğiz vakit kalayız Atay'ın Sıylaman yaşlardan bolsun tilekteş. Alayım da. Çoğun rahmat barakelde. Namazı argim okur bilişince, akıllı argimalar singişince, bir өлкөнү bir jigit başkarsa da, bir üydü başkara albay, bir gelinçeli. Бүгүнкү күндө бизде Мирбек болуубуздун үйүн башкара турган сулукайган сулуу, Альбина кызыбыздын апакеси, Elmir apama bir özgürçü olacak koymuşlar meymanlar. Yola mutlu olsun. Mikrofon size. Hoş geldiniz hurmatly mehmanlar. Ушул томдун отрасынан Альбина кызыбыздын кызыбызга тойлоого келгениңизге чоң рахмат. Ошо Альбина барган жеринен бакыт тапсын, Мирбек балабыздын көй бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, балалуу болсун дегендей. Дайым жакшылыктарына барайын ушул. Барыңарга рахмат. Жакшы отуруп, жакшы биздин ошо тойду шаңдыкка бөлөй турган коноктор силерсиздер. Ошо шаңдуу отуруп бересиздер деген үмүттөбүз. Куш келипсиңер, Куда кудагыйлар. Шашпай туруңуз. Кадаттуу меймандар, бүгүн Элмир эжемдин буга чейин 2 уулу болсо, мындан бир кыйла жыл мурун 3-чү уулу болгон. Анан эжекем ойлогон, менин кызым аз болсо керек десе, буйрса үйүңүзгө 4-чү жигит келип отурат. Анан бул жигитибиз жөнөкөй жигит эмес. Болгондо да сизге ар жумада чалып турат. 2-3 жумада телефонуңузга идиңизди салып турат. 3-4 жума өттү дегенде учагыга барып, айтор балдарыңызга билгизбей, Адинага билгизбей, только сизге билгизип жумуштун баарын өзү билип кылып турат. Насип этсин дейли. Кадаттуу меймандар, бүгүн дуа кылалы. Амин дейли. 1 жыл өттү дегенде үйүңүзгө бүлө небере белек кылат деген уулдардан. Кадаттуу меймандар, Элмир эжекебизге бол чаап коюңуздар. Бүгүн уулуу болуп сүйүнүп турат. Тойлук болсун, уулуу болсун дейли. Меймандар, мен кийик сөз берер алдында бир кеп козгойлу деп турам. Адамдын көркүн, сулуулугун аял затына тең эткенбиз. Арулуктун, сулуулуктун, назиктиктин да белгисин аял затынан издейбиз. Ар бир аял киши эң сулуу болот, эң мээримдүү болот, назик болот. Мен бул жерде отурган жалпы энелериме бир эле суроо бергим келип турат. Урматтуу аял заты, күзгүнүн алдына барганда ар бириңиздер татынасыздар, сулуусуздар. Эми менден суроо. Күзгүнүн алдында сиздерден өткөн сулуу айым барбы? Айтыңыздар сиздер. Барбы күзгүнүн алдында? Өзүн эң сулуу көрдү, өзүн эң назик көрдү. Бирок өзүнөн да сулуу катарында
Илмире жекебизди көрдү апасы. Анткени апабыз балдардын коргоочусу болот экен. Колдоочусу болот экен. Билбей калса мугалим болот экен. Курсагы ашса аш босчусу болот экен. Ооруп калганда дарыгер болот экен. Айта берсек бүтүндөй дүйнөсү болот экен. Бүгүн да жигитибиз Мирбек үйүнө киреше алып кирип, ырызык алып кирип, апасын сүйүнтүп, апасына кол, пул, айтор эң мыкты адам алып келип турат. Урматтуу Нурбай жеке, келин бут болсун дейли. Келин эмес кыз болсун дейли. Алдыракчылыгыз. Сиз бүгүн эң бактылуу адамсыз. Анткени эң мыкты кызды келин кылып атасыз. Альбина кызыбыз буйрулса нарк насилди сактайт. Жолдошу Мирбекти чындап бактайт. Бейим ал көчөдө баспайт. Эшикти катуу жаппайт. Сизди эч качан какпайт. 9-10го чейин уктап жатпайт. Жолдошун чындап бактайт. Колу коңшу тууган уруп бүт барма сизди только мактайт. Анан эже эң башкысы берген каныңды бир жылда актайт. Анан мындай сөздөрдү коштоп, эмнеге меймандар кол чаппайт? Ырысыңыз болсун дейли эжеке. Эми алган келиниңиз буйрулса жакшы келин болсун дейли. Жугуштуу келин болсун дейли. Билбегенин үйрөтөсүз. Жакшысын ашырасыз, жаманын жашырасыз. Өзүңүзгө келин эмес кыз ала аласыз. Меймандар кол чаап коюңуздар, бүгүнкү апабызга, айнемизге дейли. Ана той болсун дейбиз. Куш келипсиз, урматтуу меймандар. Уулум Мирбек, келиниңиз кызым десем болот Альбина. Кушкоңор бек болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бала чакалуу болуңуздар, дайыма ынтымакта бири-бириңердин көңүлүңөрдү оорутпаган бактылуу жубайлардан болуңуздар. Ошого рахмат элекенде, Кудай буйрса, той расмий түрүндө ачык. Эми урматтуу кудайлар, эки куда жакшы болсо кучакташкан дос болот дейт. Эки куда начар болсо ушакташкан каш болот дейт. Бир кудалыкты куттуктап бири-бириңиздер бир кучакташып, ана кудалык болсун дейт. Ана кудалык эжелер куттукташкан. Эгер мына жотурбаса окшоп алдыңыз келиңиздер. Сиздер жөн алыңыздар. Кана келиңиздер бер. Эселге сүрөткө түшүп коюн 2 жашыбыз менен кана жүрүңүздөр. Сиздерге лично өзүм атман белек бар. Илгери кыргыздар кудасын зоонун башынан көрсө дагы чуркап келип көрүшкөн экен. Кана үмөт ага, о байлас, төргө өтүңүз. Эми ошол салтты улайбыз азыр. Барастагы кудаңызды белден алып кучактап коесуз. Кудалык бут болсун деп куттуктап коесуз. Ага, кыз керек болсо өзү керек. Кең кирип туруңуз сиз. Меймандар кудамызды бир күбөлөп коюңуздар, аны канча коюңуздар. Кудалык бут болсун, кана кетти. Ой, айлы тоюңуз болсун, ана бабамыздар. Кана кетти. Тойлық болсын дейді. Эми алдырақ келіңіздер, ұлжағырақ келіңіздер. Өзіңіздер білсеңіздер керек, азыр меймандар түштікті құдалар бейінінен той баштаймыз. Анан мұнсыз той баштағанға тура емес. Учқанаға, өтеге, бүгін той. Бүгін тойды билбегенде қачан билейсіздер? Бейі сіздерден музыкасы, музыкант жігіттерден болсын, қалғаны қоштоған инсандың өзінен болсын. Ана кетті құдалар бейіне билейіз. Құдағайлар билейіз. Билейіз демекті. Билейіз келесіз. Орталы билейіз.
Muzikant jigitler бүгүнкү toydun motoru болот. Ушул жигиттерди эстен чыгарбаңыздар. Мүмкүнчүлүк болсо ыраазылык коюңуздар. Сыйгы меймандарыбыз, урматтуу 2 жаш орундуктардан орун ала берсеңиздер. Бул сиздерге уруксат. Анеме чуу дегенде бүгүнкү биздин кечебиздин кадырлуу сыйгы меймандары Альбина кызыбыздан Үмөт экебиздин ата журт жааматын сөз кезегине чакырабыз. Ата журт жааматтан саламат чоңене жана ошондой эле Таалай акебиз түп кудаларынан Мухтар баштаган жаамат сөз кезегине келип коебуздар. Жабан буш жарыташка барып комон жон. Небереге болот болсун. Кара. Toyga gelgen kuzağıylar, ece singiler, gelinler, komşu kolonlar, verler, kuş gerisine. Bugün Albina bile kuyu olan yüylönür toyga olurdu. Bargan cellen kızım bakta, önü ösüp, özümenen özü oluşup, gelin dik milletin atkarıp düşüyor. Elden rahmat alıp, bizim yakta kaldırgan, bana yaşlardan bulsun. Bravo. Ene sizge. Dilek sizge. Aha. Assalamu alaikum. Bugünkü Aktoy'un görleri hoş geldinizler. Şu bizim kızımız Albina'nın biyologumuzdan bugünkü kız zatı toydu. Ben ne diyeyim bilin. Şu kızımız Albina'nın biyologumuzdan kuş bolsun, bek bolsun, karmaşkan kolu, töl karmaşıp jürebersin. Bu bizge biyologumuz, bizden balağımız bolsun, bizden kızımız Albina, bizdenle kızımız mı, sizlerden de kızına bolsun. Yoksa ömür boyu baktılı olup, köp balalı çakalı olup, şu ne tilegen bolsa tilekleri orundalıp, baktılı übreden bolsun. Daha bir yol kuş boğar bek bolsun, baktılı olup, ömrüne uzun bolsun. Bakın, vereyim sana sizleri. Geç. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кудаlar, куш келипсиздер биздин тойго. Мына жогоруда тамада айткандай, кайнатасы мактаган дейт. Чын эле мына Альбина төрөлгөндө баардыгыбыз үй бүлөбүз менен сүйүнгөнбүз. Чын эле кайнатасы мактаган, кайын журту мактаган дегендей, мен дагы кыз баламын. Үйгө барганда, укамдын үйүнө, Үмөттүн үйүнө барганда, Альбина кызыбыздын тандырда наны пышкан, казанда окаты пышкан, түйшүккө пышкан кыз. Чын эле кайнатасы мактаган, кайын журту мактаган кыздардан болот деп ишенебиз. Садан кетейин Альбина, кошконуң менен кошагары, өмүрүң узун болсун, сүйкүмдүү жар бол, бактылуу эне бол. Мына биз кара суулуктарга айтып кетерим, биздин жакшынакай гүлүбүздү жакшынакай кылып колуңуздарга алып, Кудайым дагы уста экен, мына жалгыз келин болуп отурат. Кудай кааласа, кудалар, кайната кайненеси, жогоруда айткандай, кайнатасы мактаган дегендей, Альбина кызыбыздын ысык жайын ичиңиздер. Ар дайым бар болсун. Мына бүгүн Кыргызстанда жакшынакай бир үй бүлө пайда болуп отурат. Ушул 2 жаш кандай тилек максат кылса, ошонун баардыгы аткарылсын. Ата эне не деген үмүт менен ушул 2 жашты багып чоңойтtu. Ушул 2 тараптын ата энеси ушулардын ысык чайын ичсин, урмат озурун көрсүн. Ушул 2 жаштын төрүндө дайыма бар болуңуздар. Кыргызда айтат экен, 1000 жылдык куда болуңуздар. Мындайча айтканда, бар болуңуздар. Ушул 2 жаштын тоюнун башталышы ар дайым тойлору тойго улансын. Куш келипсиздер. Бар болуңуздар, эң сонун сөздөр. Мындай кылалы, урматтуу апалар, бүгүн эмелешкем эң сонун прическа кылдырып келди. Болгондо да $300 кылдырды. Сиздер каалабасаңыздар керек, сиздердин прическаңыздарды бузушту. Кол колуна тапшырсаңыздар ыраазыбыз. Кана моюнга эле коюңуз. Орындыкка отурабыз. Ошол жерден эле
Turup koyalım, suyla atmakla. Otura durursan, en gerek. Kız uzatıp koy bugün, üyleme toy emez. Kızımızdan talaylı tağa jurtu gelmiştir. Enimre jekebizden toğan jurtu. Taştan tağabız, adın tağabız, elder ağabız, Gülmeri jemiz, veneri jekemiz başlagan tağa jurt jamoаты sözgө чыгыстар. Sözgө келесиz. Qara mehmonlar, o'rtadan o'rnalamыз. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun biz yaxshi bir narsaga guvoh bo'lib turamiz. Bu yerda jeyimiz, hurmat bilan gelinimiz Elmiran kuyovlari bo'lishi, o'shanday xudo-xudoylik bo'lishi bilan birinchidan chindan sog'liqlaymiz, qutluklaymiz. Jalpi tog'alarning atidan, tajinlarning atidan endi biz shu kuyovlar bilan bizga vaqtli bo'lsin, tilak maqsadlarına yetsin. Xudoyim dunyodagi eng yaxshi narsalarni bersin. Sizlar da yaxshi biz shirin xudolardan bo'linglar. Qirg'izda yaxshi maqol bor. Eki xudo, to'g'ri chiqsa, yaxshi odamlar to'g'ri chiqsa, xudolashib tushadi, yomon odam to'g'ri chiqsa, quvalashib tushadi. Quvalashmasdan xudolashib yaxshi bo'lib, shirin xudo bo'lishni Alloh o'zi nasib qilsin. Bo'lib o'tgan to'yimni Xitoyning tinchlik, tinchlik sog'liq uchun ömür, dar yaxshiliklarni qalarni esqatib, barmardan bo'lmar esqatan üzülgesin. Aytganingizlar kelsin, to'yga xush kelibsizlar deyli. Tağa jurt kelibsizlar. Qara. Assalomu alaykum, hurmatli qonaqlar, hurmatli o'sha to'y qarshichilari, xush kelibsizlar. Dedaysiz, Elmira Hurmat, xudoqiliq bo'lsin. O'sha kechalar cho'matalaga qiz, ota-onalarga jumla qaynota, qaynona, polisa yigitlardan tayyorlar. Jeyinlarni ko'yib shu dedaysiz 2 yosh vaqt bo'lsin. Ben sen o şey yaştan dayan kursun ben bunlarla Allah Teala dünyada vardır yaşlılar nasipten olsun. Şuların dayan kültürlerin, şuların sevinçin, şuların kıvancına yol cüretler. Hürmetli hudalarla o şey Kırgız'dan kanday saptar olsa şunun barısına nasip etsin. Kanday yaxşı nesiller nasip etsin, yaxşılıklar nasip etsin. Allah Teala hiç yaxşılıklar isterim ayasın. Şimdi mehmonlar barchaga qutluklayman. O'ynab kulib, yaxshi o'ynab ketdilar. Elmira, Elmira qarmashdan o'zim ajrasin. O'g'ildan hurmat, bizdan sevgi, tug'an urug'dan meni daim vaqtli bo'lib yashaydi. Ömrimiz uzoq bo'lsin, o'zimiz o'sha yerda vaqtli bo'lsin. Men shuni qalayman. Albinan tağası. Assalomu alaykum, uzoq kelgan qonaqlar. Ece, tezda kuyovlar qutlug' bo'lsin. Albina jiyanim, turchi. Albina. Baxtli bo'l jiyanim, kechalar ko'tarib turgan qiz eling. Bugun cho'ng'ayib turmushga chiqib qoldim. Har doim kuyovlar qarmashdan qo'llar uzilmasin. Baxtli bo'linglar. Uyga qachon kelganda o'sha kulib chaynab kelinglar. Men qalarim o'sha.
Gece tezde kuyular kulup olsun. Aytkanыңыздар келсін, мұндай қылы. Өтірі, көресің. Орталға келіңіздер. Мынчалардың барлары беріп күтіп той жарыңдар. Bayırdı kılımlardan, baktıra buyurgandan. Bana doğasman bire, babalar Сендер, пакет ойын çere verip koyыңыздар, разы болыңыздар. Қол-қолға леға бақыңыздар. Жамат қолға келсе бат белекчеңді беріңіздер. Әлеме кейінгі сөзгі бізден Мирбек ұлысы жалпы атап жұрт жаматы келген меймандар, құда-құдағилардан тараптан келген меймандар даяр тұрыңыздар сіздер сөз кезегіне. Қараңыздар, Урматтуу Мирбек мырзабыздын жакындары, барыңыздар сөз кезегине келиңиздер. Урматтуу кудагыйлар, сөз кезеги сиздерде ортолуга чыгып коймосуңар. Колдон келсе батыраак чыгыңыздар. To'qto'chu jo'mart, aytayin senga bor bir so'zim. Men sendan qo'rqmayman, sen artık qabartdi tuyg'ugim. Mehmonlardagi boshim ko'p, qizlarim boshqa dari ko'p. Cho'ng rahmat. Apa bu takalып durmasa sizin ünümüz çıkmay kalan, söyleyiverin. Varıp dur, aylanıp keteyim sadak olayım pazarım, mürzelekim. O sadak olayım şu pazarın gelinin var, baktırı olsun. O yaktır, bu yaktı silakan, gelinlerden olsun. O yaktı, bu yaktı silakan, bu yoğunlar yakşı olsun, kulağına dayanmıyor. Demin göktüm katarında, tırtılık olsun, oğullarına bereketsin, bak versin. Biri beybiçe olsun, biri beybiçe olsun, önü olsun ve böyle kömülüp karmaşkan kodurla adını basın. Amin. Amin. Kol çağım kolçu meymanlara pauzu sözünü. Barakelli aytılanlar oturuplar düz nasip etsin deydi. Gibi soğan tavız vergesi. Assalamu alaikum urmaqlı qonaqlar, qudag'idag'lar, O'zbekiston jahondagi qonaqlar.
Şu ulubuz Birmek menен geldiğimizden ömürler uzun olsun, gelecekleri keng olsun. Daima yollar açılır. Balalı çağalı olsun, iki jak ten kıragan, jakşı geldi moldardan olsun. Ne deyimiz yani, dünyada bu bazı jakşılıklar olsalar bağlayız. Baklı olsun benim şu. Assalamualaikum hurmatli sho'xi turgan mehmonlar. Bugungi to'yning buyosi bo'lgan shu Ulug'uz O'zbek bilan keldingiz. Ko'kam baxtli bo'lsin. Qarmashqon bolalar to'ylikda bo'lsin. Hech qachon almashmasin. Jargan joylarda baxt topshu kelgan keldingiz. Tilagan maqsadingizga yetkazing. Balalı chaqali bo'ling. Mol mulkni boy odamlardan bo'lib yashashinglarni biz o'sha tilakdashmiz. Nega Xudoy şu baktı, ıntımaktı, maylı süttü, Xudodan bo'lib yurishinglarni Allah Teala'dan tilab ketamiz. Şu жақсылықты, amançılıқты, açık asmanlı tanıyın. Çok rahmat, kuş gelipsizler. Daha bir jol toy kutlu olsun deyli. Alemi bizim toylarda utup tutasanızlar, bol sizlerge çok rahmat gelgenizler için. Gelin kutlu olsun daha bir jola. Çok rahmat bara geldi. Alayım oğlum imanlar. Bir cemaattan giden barınızlarga bugün geçiyorsun. Birinci musikalıktan olsun jariyalayba sağa çeyim. Daha bizim gelgen oğlum imanlarımızdan. Asılgan ecik öz başlagan kudası yok cemaat. Egerde kim canı kudalardan bölük men ümitmenin İlmiran'ın kudağı oğlum degen insanlar olsa barınızlar söz gezegine girip koymuşlar. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул кадырлуу тойдун көйлөрү, кадырлуу кудагыйлар, кадырлуу коноктор, баарыңыздар ушул кызыл аттуу тойго куш келипсиздер демекчимин. Мына бүгүн менин кудам менен кудагыйым дагы бир баккан алмасы жерге биши түшпөй койбой, бышкан жеринен кара суу жергесине аркан була отурат. Мынакей алысты жакын кылган кыз болот дейт, тамакты таттуу кылган туз болот дейт. Мынакей ушул менин кудам менен кудагымда бажырайган жашынакай кызы бар экен, кара суу жергесине аркан улады. Ылайым ушул эки кудардан улаган арканы үзүлбөсүн. Эки кудагый бири-бириңиздерге куда кут болсун. Жана ошондой эле куда сизге уул кут болсун. Кара суулуу кудайлар сиздерге кыз кут болсун. Мына ушундай жашынакай тойду кызды багып чоңойтуп, ушундай эрежеге жеткирип, мына кудам бүгүн сиздерге жашынакай даам таттырып отурат. Кудагай, сиздер ушул кыз узаткан кызыңыздар барган жерден бак айтсын, тез-олукта болсун. Алган жары менен кармашкан болуп эч качан үзүлбөсүн. Ушул мына балдар айткандай кабагы кайнаган, казаны кайнаган, кабагы чайнаган, маанайлуу жаркыраган жашынакай келиндерден болсун. Кайнене кайнатасы эмес, дегеле кыргыз жерин сыйлаган, кыргыз элин сыйлаган, дегеле мактоо алып, жакшылык нерседен кайынбаган жашынакай келиндерден болсун деп тилек кылам. Мен ушул кудайга бир кыздын келин кылып алганмын. Азыр кызматта угул менен келиним бошой калды. Менин аселимдей болсо, Адина эч качан уят кылбайт. Аллага шүгүр, мен ушул кызым келин эмес мага кыз. Мен жамандык көргөн жокмун кудагыйымдан. Менин келинимдей болсо, Адина, Альбина жаман келин болбойт деп айтам. Рахмат сиздерге көргөнүңүздөр, баарыңыздар тойдон өксө болуңуздар, той үстүнө жүрүңүздөр. Çok rahmat, aytkanız seyip turar. 3 kızı teң imanda akılda esti, жақшы kızlar. Kuday buyursa işlemin açtan duyat kılbay. Mikrofon sizlere. Rahmat. Gelgenizler üçün gelgenizler. Toyları kutukaylı bana geldi. Aldığınızlarga suydu tomat tartılıp kaldı.
Sizler üçün bir жағын шығарма olsun, tamağınızlar tatlı olsun. Төшөп қойып, құлақты ұры-өрөз тамақты қабыл алып қойыңыздар. Керім Тұров ағамыздан айырғат деген шығарма сіздер үшін болсын алып қойыңыздар. Сөзі Надырбек Алымбек ағамыздың таңында. Кейбір insanlar бәлкім фонограмма деп ойлайды тұр. Жоқ, ана бір қайрандырақ болсын дейсің. Тағдырға бармай қалсам айлағанша, тізмеңе балдарымды қатпағыла. Тағдырға айлағанша бармай қалсам, тізмеңе балдарымды Артым меймандар, біз тойға келетканда ырдап келеткенбіз, билеп келеткенбіз, қолым келісінше жырлап келеткенбіз. Ата-сырттары Қырғызда той қылып келгенде екі түрлі келеткен. Бірisi той иелерін сыйлап келеткен, бірisi той иелерін сындап келеткен. Ким деген бүгінгі той иесі өт ағалызбен емелешкенбізде сыйлап келсе 5 секунд орнынан тұрады. Той иелерін ким сыйлап келсе 5 секунд орнынан тұрады. Тұрауыз, ким сыйлап келді? Же сындап келдіңіздер ме? О, сыйлағандар тұрауыз. Ең соңы. Кем бүгінгі екі жашымыз бақытты болсын, көп балалы болсын дегенде орталыққа биге шығамыз, кем деген сындағандар отырамыз. Камера жігіттерді жөнетеміз, артымыздан тартады. Қане кетірмайсыздар, бірінші биатырағыз Елизабет Темирович екеуміздермен баштаймыз. Жалпы ансамбль бірінші биатырағына шақырамыз. Кеттіміз. Çok bilin. Ой, сыйлағандар жоқ sana. Thank you.
senin sarıları Buldum beni senin sarıları Gülmez topu gülmez başlarken Suyu kuşunun şarabı onları Şimdi gelir tatsana gel Anlamı çok oluyorum böyle Şimdi gelir bir tatsana gel Anlamı çok oluyorum böyle
ikimizde sarpay kiygiz alsam bolot.